serinyo kay kamatyan. Hindi yung kami, bentar oke kita lanjut lagi pemirsa. Yo, tabe. Sabah itu kada kumuna ado tiro le tali, umpan na tulay tali. Misa, may tu misa umpan na. Nah, tali ton dia tu misa, nah tali to lang may tumo tu misa, dan narakan tali. Oh, pada betul. Iya, tabe. Itu mana tali? Itu matan tali penanyan, yang jadi tiro na pengarnel. Nah, teman-teman kalau mentor muda, tiro na pengenal. Ya kan? Ya, kalau mau komentar kan teman-teman dulu ya. Ya, pengen apa? Di Pamareso kadang anak kampung tomate yaitu lapas bisa tadi kira-kira tali yaitu bisa tolong mederi formasi tolina Yo, tabe dalam aku kada turun untuk semua teman-teman kita bangkele kira tulan tali misa na Kodolomba sedaya barakirina. Sampai dekirina. Barat tontoi. Tonto tedo. teman kami na Lambak tedo setelah. Nolai deh. Nolai deh. Parombero. Manduma. Orang mero perper. Lauko. Balik tanduk nalako. Jong nola jong ari. Oh. Valenti lang ito na sul madaw ni mamay. Isang pate. Padanan ke mana? Ya sama. Garam tu? Kasosok ko pala koy. Di tulay na misal kalau kemo. Mbah. Tu misal. Iya, mbah mira to deri. Tabe lako teman-teman pulang may deri. Kiro kay patijo.
Jadi itu pendoki. Mabuk ya. Halo guys. Halo. Oke, Lip. Ya, teman-teman kila medari na tali terong da bisa. Nah, bantu kami termina. Cara kate. Bara. Iya tuh. Oke. Lo cortan vendido lo pisas tahu. Buat sushi. Lang parom belau. Teh. Yo parom belau. Itu kalian struk kok. Yo parapay. Bara. Arampana mira ko na wala tiro. Manara sepra. Tambin. Kapara ko titilo. Wala di baloy ko mo. Ay, May kalandiang mo ya. ano la jong? Ano la di jong ni na? Salah. Oh, pasulian na ano. Daw makeke. Pas pada mal. Yo. Kami na tempatang itik mo. Oke, baik. Mantap. Yo. Mantap juga dari Kecamatan Nambe. Nebira. Oh, peta. Makan dari sini. Ya. Batu anu. Ya, tabe be. Ako nina milami mangka po kaya masambaya po yan talang tole bi kumitaran matumba. Ya. Mangka mo. Tabe pelaku-laku majelis gereja dan itu lepas sembahyang begini loh. Ini berarti? Berkurung dari rantau. Oh. Halo. Ya, benar. Baru datang lah ini. Oh, baru datang. Iya. Oke, Mi. Oh, Mangka ki. lapong tebulan. Ano mo? Ano lapong malotong mo? Kira kasar mo lang pakaian ka kon. Ya, emang itu. Bara. Ini sekarang udah yang kas-pas aku nak pindah mah kalau. Kasi ano, kape puri-puri. Matam modelo. Matam modelo. Iya. Natabi na alam kita sa lanasan ko pambera ko pindok na dolo na yang narang na ipanata tujuan na matang mutero ilang teatro to temo yang matamay ko sa lanasan tami sa ilang kapasamayanan dan lupa na tuwing kami kalau situro alam paparian na pumatua dan tabi di pombe na sa kita sa lanasan madi mo ng karamelo din sarang ito. Yang matotang sambayan. Kipuli pa lagi sa kamanatupyo upang ilang karatuan surugan.
dong lan atu ya te si tete na te kita kawatan na masulari. Pasang kita di pondero buang dalam panatay. Siya kami sa lanasang tumaadi rin na mo. Den no pa upuang na minto na tulagi pugakan na ilang teatro totemo. Na pumalaat di isang ang ipuang. Kipkontong pumapay sa lanasang. Iya martoki sorong pun na mati ali mapasanmi. Si solangkan rondong kan upuang den no pa na maadin ki olay melo ilan tontong matoto siya tontong mi papayan paatuduan bila ko kami sa lanasa. Isorong tuminto na te upuan, umpotete sangan na puan ki po Yesu, iya mo puan siya juru salama aki. Amin. Profesional itu diperintah di dalam di seorang atau terminal pertama. Ako may tira pasarwanan na. Ako misura. Proben. Di sura itu pangaruto na rapo. Tawag ko may pasarwanan na labar ko te pati. Balansur eh. Iya. Ano pa pisan eh? Nakakandi malas sumaru ya. May katabi na di mo te balaran nale, di mo te ito tongkol ng piningan. La tuara para po kita toli mo arang po ang tema alo to demo akan mudera mga pasakaran bau. Tabi na kuto siriatan lusukan na lunag punan di pangalolaban. Lontara makarain at tumang parara katunene na pumitin mabulan na siwarana kamakamadan nilang pandariborman telubaba tongkonan piningan maluteri sabo pandita majelis gereja. La mi katabi edu kana ala ko bebo senatondo ko begayunan de baba na lembang. Tusuk sarian na tau kabang kapain punang pulau mana pa pura dipilih langsa. Di tono buah mata sakuno hoy tangken alangsa pura bakan dawi-dawi. Kapal lembang masih bawa pintu aparatna. Pakapan tabi lako ngarasan na tondo ko tangan manda na pangaliwan tong pamarantay tondo ko tong babat tinilian ni. Maluteri sabo korban nada la mi katabe dukan ala ko tau talu karabi na digente bisa ba banande sarwan teme doli pa anay batu silabi di bangsa karangan siratuan nara na nini bangkel kila torro bari wala ko ba di kalemin ni so kataran kadiol tonon to matang ni sungas sayang ede makang bulan sane dai alam di bandorara maluteri sabo to paring eto makakatula bala bulan apa tawa di panapi mi katabi na lapang galintu kayo kalano na tondo ko tumba yo may makanalay mga diri di bola yo may bentutuan na lipo mi posanda kasalle tangala kubong balate dong ikabutuan ta yo may makanalay mga tangkubo lan tabe pangkong karamboy kanolokang bulawan ta yo may manuan ini mitongkonan na tonolomi la kukuha mo mintu kami kube katabe malingi kube siman kita kami kube sayang dari kita kami kube leko anak ngaban buah la kita mintu soalnya la kami anak pangarotona nenek bangkel gila diente me bala kolong ada torropani wali sumpatara nak kete mendau sugi rang minta bioanan keden disangka ada anak-anak karambau telo mak dodoal susi temalo to tema kulataran di lulangan undok kau makan dia tema rantean tuyo tentang salah sula lako anak-anak tampagaya masola raputan lang na mimikan daw rena ukwa para lamisangan ni tuindo nakomi lakusanga sano mangkamana bida siyoso tomeng kalatiko ukwa na tu ambe nakola kusanga taking bulawan na bida siyoso tomeng kalatiko taking bulawan na bida tomeng kalatiko
Ni suratnya kami. Hindi ito lambay. Iya. Kulal sa lalangin dan daya. Lako. Lalu lako ko. Iko to. Iya. Iko. Hargain dia tuh. Oke, napatong lang misalnya lang dulu. Kukwa tabi lako di ngayon malapit sa solanasang kukwa kute tangla sipatu pa telemela maroto belanda kute tali-taliwan nu pa solatong ko beladaran pa apa belanda susi mayate mayada nako kadan na mato induk sola pa nu karurungan para pampakang kadang ki lakolito mapampang sola tau ma paramparan kene bilin do sudinna kukwa para na kuya tombe laisanga soko manuruna bida sioso tome kalatiku na itu laisanga rara matasa timba malino bida sioso tome kalatiku kukwa pada woto kure sumanga saleninde padi tertinggal soal dasar. Kami Yo tabe lagu kita sornasang. Yate kipakan kerai de bisa akan nokoran. Yate lagi gantian ite teman-teman songko manurunna panggil kila bida seso tome kalatiku nete Indo rara matasakan panggil kila bida seso tome kalatiku yo pada untuk kurang semangat. Tahe roko ismana teman-teman kadi langsa di tono go kayu makasak laula apa itu tondo kemudian inti dalinan di kuanan tontong salipapan kapal lembang sisola aparatna tabi konten itu si kambi dan danang sangka to sintaran patoran palilian tim itu nalon imam saburang pandita majelis gereja pengantar tadi lako tini barana karano lamba lain na tini pangalion tolangan dipikutanai kindik ni pakili kilindan ni tini bumana bau itu nana di tini salingkona sangka lalang na tini buman tondok tabutun na jumin pira panalimbang ukua bungkarang pak tanding lobang pasang barira manangah dia tongkuke de jumin tongkonan tuale mikutanani kapindoran jong tongkonan palalalan nako monjit pa amu di karakara ramale ukuami male pa untong koni aloleko na sola kula makirin na inde ambe sola indo dotong konan pinanian ia dulu lang sangay te ambe daw tongkonan minulusaw yang tu songko ang kamana bang kila-kila bila soso tomeng kalatiku ayat tu indo
sarong mangkang mana binasoso tomeng kalatiku kuwa pada moto salian jomay kamarintinan kuris semangat yo jangan lagi nanya ini kuwa tabe tinggal boko ku simang kering ku lakon teri dema pampang lan teri dema pangadusen ken kuloson di bonongku men kalau di pesunangku ang kurang ponde tongkonan belana jamote indo solambe dan lain sondai mo sang malusanna kukomi ya tulang saudara ni sang malusanna songko mangkamana bang gila bila sioso tomen kalatiku ya tujuan logi lagi sana sarong mangkamana bang gila bila sioso tomen kalatiku baik pada motor semangat sedang jumai kawajan. Yo, tapi lapor itu ada dan simal lapor tinggal mak pampang. Dalam yana lagi kentemi miki lam parang putih ni paroto. Ya tunggu kece banuangku, tunggu lopsop sulunangku. Nene nak ningarang kada nene solawat se tololota. Nakoyan naden makaraputalang. Nalang di sumput rukana naden te untuk belelena. Kela disambung iranda lelena tangan apa kela diuku kapayungan na lali sulem pangana tamuan. Nongko bako batong ngampuru pengkurang kada-kada. Kukoyo. Ia tu lagu gancang ini nene altomone songko matasakana deri bangkele kila bida sioso inde tosanginawa songko matasakana deri bangkele kila bida sioso inde tosanginawa na yato nena to baine gayang mata sakana bangkele kila deri gigasioso inde to sanginaya gayang mata sakana bangkele kila deri gigasioso inde to sanginaya oh baina pada masuk kita pasti koko tu kantina tu teto rumah suladu selana sanginaya male kudu semangat. Yo tabe anak kita solanakang turampo lanten baon sen ikwa la mederi ya tongki kedenina antilendu yung may pangala nekutana teka ignoran kumua pengurang tulang ipatu binti kara-kara Kikuami lalokan ni untong koni Allah lekonay de ambet kulla sulena de indo tu mamma amo ya menulul sau lagi paranu lamenta abi nurekke nagwami eta tempo kila male parang buang kani sa bukudwa kadalangan tu gantina baatu sanga manatunna toroan tomatuanta jadi yatu ambe lagi sanga takin makamana banis yoso tomeng kala atiku takin makamana banis yoso
tomeng kalatiku. Naya tu Indo bulan nak muda nama beko lani sabu duka sanga madatunna nagwami pokadan kawan hilang anto sarong makamana banesyoso tomeng kalatiku. Sarong makamana banesyoso tomeng kalatiku. Payamotot palambiki paroto kami keluarga Lamideri. Kamu ini tu. Teh. Nalako tumangura, nalako pandita sa ngayokana, nalako kapalit mga sa ngayokana, yan bulak po ka natin tumuani. Songko matasaka na lamay na para mo to. Mang kemudian tapi kami kami. Yo sabe galan na susi moto kene ni susi na temai ni palili temai na nalami kan ni mai. Bola ki pokada duka tu jong na tangan. Iku atong ki loson ibambaki tong ki loson sulunangki. Gimale jong mai to lemarang ang kilambi to sandana. Mekutanam itu tumang kami meosik pangalaw terong to tumuru karambamu. Nako amu ti karakara tu nene nabira. Kukoden kapain dia orang sola pe kamberan de do lupa apa to marapu do penanian. Nalambi mo sumpu suka ana sola lontok pelalanna. Naladi sondai mo sangatang malusanna. Kuko apa lalak pokada. Nako milamu kuat ya tuambe mi lami kuah songkok bulawan na buntu ideri bidasioso tomeng kalatiku koya tu kapendoran na kami lami sanga rara mata sakana bang kelekila bidasioso tomeng kalatiku baik pada moto turis manga selanjutnya mai kamatian. Yung sana tuloy kan itu kayo ibalan na kapanyaman na ito kami eso na ito ibalan na ito pa pantali-taliban usok ko pinadaran kung yan gantin na lako matwa ito solan kuban karungan songko magkama na bang kilikila dodo sang kalama na deri toming kaladiku songko mangkamana pangkilikila dodo sang kalamana deri toming kaladiku ya tuyo na andoki sarong mangkamana rara matasakana toming kaladiku sanga padang untuk prisma. Tahiti. Wah. Di paling ini lah. Dia melimut. Kamu be. Kamu. Pukaran. Sana itu menyuruh. Pukaran. Ya. Cukup. Ya mangkok. Pas. Pukaran pana kagay nambek. Yo,
Itu lagi bukan kami ada di Tomate yang di Palu-Madu itu sama-sama juga. Ya tuh ganti nanti ambiki kikwa songko mangkama na diri gayang takin siura na wakil gila. Ya tuh joki kikwa sarong kamana bangkera kila timba malinona teko kila para mentok bersama saya di tempat cuma mandiri sama palasukan Uramo anak kapare-pare nangka di tongkak darah di lengkoliana di Kandiangan Santun rada di Buduna Kandian Santun di Desa Ngararana Bagadianan Pulauan Naik Indo Solade Belanda Purona Kutui Kada Lali Kuala Kabatak di Kalita Soal Nasang Tobe Balakolong Dako Kedako Umba Pangaroto Tanande Kanang Tambah Gayang Bisa ngajuanasa atau turin dan di perbutan tak di pasalian na benteng tak di palikon na matakali do tikuli na padang tak di pasalian na rini tak di palikon na manang abanwa di gente juanasa mana may balakolong binti may gula pupenawa na away dinupa na sampai nila kalangan jamang palisian na toro paniwala ko na nadagyan na kulangan niya na mindaw sugi na berkementa dewanan na parang sa tondo na sonde sa kabanuan na analang manda buntung alay sodio batang di kalina manda duga na pumalakorlo hindi na puglang pupinawa kikuha di wantaran dyan tuyong may lalagpende matolatan si may gulilimo lako kama na katomate pilimi tu pangaroto na lapu nalakotol na madali tabi ni sumanaloy kanyo ang tayari baya kimoto ako na sumangat Sarong itu sarong. Air kan berol ke songko. Kalau nggak bisa belajar sama kami. Menurun lah. Biasa ini Papua. Dakin lang kemana? Kataan ketemuannya lah. Kita ini anak apa? Itu nak pikir-pikirnya neng bayi. Sama di bini dia tetap sama. Daripada teh sarung lawan. Tadi pada menjual tetap sama teh. Enjo atau sarung itu ini. Oh iya sarung. Cara mata sakana dia. Tomeng kalati. Apa memilnya pelananan tu nala bulawan. Oke, ada tiro. Kecuali ke di rekayasa kan. Ada maksudnya kan mana bukan tahu. Nah, yang mau di mana udah itu bukan ini jadi. Yang mau di ambil mere dulu. Tak amar tu. Melo kita. Ay, boleh kau mereka jadi malas bang. Ay, malas lagi guys. Oke, tu menterin nando. Bagi kita sampai tiba bawah tambah pe. Yang mau tiba bawah tambah. Mas, baterai mau jatuh. Jangan tu baterai. Bisa. Ya. Nami. Kami kami tinggal panas ini. Ayo, naik.
Ya. Oke. Namindalan turu lamay. Yang lain, panggil. Cepat. Saya mau ngajarin dari sini ya. Maju dikit. Ya, ke sana. Asik. Lagi. Oke, Wan. Di sini. Di sana lagi. Di sana. Ya, indete. Halo. Oke. Ditaruh kan. Mbak bituanu. Malpa. Mbak tuwe seneng. Pakai saja sandalnya Mas. Iya. Belum. Masuk. Halo, Ibu, geser ke sana sebagian. Ya, kasih kelihatan ke Ibu. Ya. Begitu. Nah. Harusnya sebelah sana. Aku. Ibu, sebelah sini ke sebagian. Oh, silakan. Sebelah sananya peti bagus sih, di tengahnya peti. Di sana cara peti itu. Kelihatan petinya. Supaya kita foto sekali. Halo. Di situ, Bu. Di antaranya peti, kedua peti itu. Ya, berdiri aja, Bu. Ya, di sana. Geser-geser, Ki. Udah gitu. Bisa di sananya, Kak? Bisa sebelahnya lagi, Kak? Sananya, Ki. Bisa di sebelahnya lagi. Sebelah belakang. Ya. Belakang. Ya, kayak begitu. Masuk lagi. Masuk. Di sana, Bu. Di sana. Ya. Di sana, sebelah sana supaya kelihatan. Ya, supaya kelihatan petinya. Oke. Foto dulu supaya Melong kah? yang enak saja karena kalau cari lagi susah. Bisa adanya saja. Oke, dari semua. 2 lagi. Ya, lihat ke peti semua. Ya, pegang-pegang peti enggak apa-apa. Pegang-pegang peti, ada yang pegang-pegang peti. Oke, baik. Bagaimana prosesnya, Kak? Bagaimana selanjutnya? Tabe tanta welasu. Welasu. Lama mereka teh. Langsung mereka lakukan tuh tante. Pindah kamu lah mana lah nanti. Jadi bapak ini. Yo, ya kasaga betul ketua kementerian laut. Malah aku dah lakukan tondok ta alam itu payung lasora kandaure. Ta bawai. Oi ampa apa balik lagi bawa tama pas habis oh ampa. Oh bombongan tak banyak kayak itu. Yang ada bombongan. Namanya itu payung lasora kandaure. Hindi ako matikan we. Bulan bombongan pa.
boleh bombongan. Nggak boleh bombongan. Boleh dibule itu bombongan. Boleh bombongan, ada boleh. Belok kami. Halo. Isang merempanan nih. Wah, ini Kirante nih, guys. Iya, menuju Kirante. Menuju Kirante. Halo guys. Halo. Weh, terong. Wala po nasbiyon na. Karena isang jaringan, iya bosku, karena ini kita kasih pindah yang HP untuk wifi jadi mohon maaf dipalel itu HP hotspot jadi lalu Ini menuju Kirante nih, guys. Iya. Itu Mapa Sundun. Mapa Sundun lalu. Hai guys. halo Kita mau Olive apa dengan sate dong Anggia guys. Anggia atau mau mereka sama Iya, Anggia. Kita mau apa sate dong guys. Kurang kade. Woi, papi orang pede itu Iya, laki-laki memang jaringannya tadi karena HP hotspot kita kasih pindah. Saya mau Kirante jadi lemot di jalan. Mudah-mudahan di sini mendukung jaringannya. Tapi guys. pastor dia tuh ya. Melo siya mereka pemirsa. Diliga. Melo siya mereka guys. Itu bombongan. Ya mau lagi ulah lah kau. Terong dulu kayo lo. Woi, tayo na sambay. Tatang sambay no. Pasate dong.
Karena santo mau jaringan pemirsa, tanggang mungkin. Dalam pakai juga tu tambah. Iyo. Tak nyata itu nama saya Rodi kerja karena kita mau petik. Boleh itu nampak. Oh bendok. Kau bikin apa? Ram tu karoro ratan pedak mo dem timbal dah kotor. Karoro tapi dah kotor. Ya tu ampa aja. Di bawah. Di sana. Kau ni dah kau ni mana karoro? Ya tu sarong muda kok. Iya, lagi-lagi jaringannya pemirsa. Karena cuma jaringan. Di bawah jam lokasi itu HP hotspot jadi karaki. Ke timur ke barat. Ke timur. Oh, ke timur ya. Sampai jalan ke barat ya. Jalan ke barat. Ke barat. Barat kan. Alat palili may kumita masambayang. Matangal lo temo opo matuado suruga. Nenek kan rampo tu otomatika leni ning karapa tanda maseru itu pintu nama masemi kaborong kita limaral lingkana katuangki. Mari diri itu bilang. Nawante sa apolol mo masina napana tande mitondo ko tujona ada mak tamu dedong. Mintu na to kuang dadi jalan na mamasemi urondo kita mintu tondo ko siya keluarga. Narapu mendatangkan pasal lagi pagiling inde. Terima belotar sekolah karena rumah bakasoso pamati kalian itu mungkin sorong semua pasal kita itu salah salah padanya dari pada kamarapa suruh pak supaya lalu malah lupa patut sekarang siko ini tolong ke pasal kami sudah ada semua sorong pasti ya ada orang yang tidak menyakiti sorong politik para Amin. Dah, dia ada kami bombongan. Pagale payung umbiye. Payung. Paano si payung solo? Palilingi. Dolo bombongan. Yo, dolo bombongan.
bersaing atuh anu yun. Oke pemirsa, kita jeda dulu ini baru kita lanjutkan.